Sanibonani. Bingelelo sabelo kwakho za inkonzo emnyama. Malale phenduka nje ngeqili. Isifundo sanamhla ke la kumkani kaTshalal Village. Singomsamo ombili. Abaningi ke bayazibuza ukuthi yini umsamo. Umsamo ke ile ndawo eqokelwe ukukhuluma noma ukuxhumana nabantu abaphansi. Ogogo nomkhulu nokhokho, abantu abake baphila ngaphambilini. Bayihamba lenyathuko esihambayo. Asebekwazi ukubona ukuthi namhlanje kwenzakalani, izolo bekwenzakalani, kusasa kuzobe kwenzakalani. Masikhuluma ngemsamo emibili ke ila khona umsamo wokuqala okuyila sixhumana khona nabaphansi. Uthatha isinqumo sokuthi ke izinto sizonakale kakhulu noma kukhona amathize lapha nalapha awalungiseki bese bebona ukuthi ke akwesithathe ubani mhlambe abamkhandile bona ngale ngoba bayahlangana babe isigungu beyikhande noma ingane yomfana noma yentombazana ukuthi ke lo sizonamathela kuyena beyihashi lethu kube uyena simsebenzisayo ukuthi ke umuzi wethu uvuke ngokuyikhona. Lo muntu nombona ngoba ehleze namaqiniso engalithatha isayidi bese ke lo muntu ethe mesekhulile ekhule ngokuthi mhlawumbe uyahlupheka, uthwele kanzima, unezitho, uhlala ngokugula njalo njalo. Mhlawumbe langalimbe lo muntu ahayize aze ayongena emzini kaGobela bese efika ke lapha bamshunqezela impepha avuke bamfake ngaphakathi bese kuba ukuthi ke usiyawuqala ke umsebenzi wokwethwasa lo awuthunyelwe abantu bakuba abadala bese ke bamthathe ke bemphindesele kubo kufike ke kubulawa imbuzi yokuthi ke uvuma idlozi lo muntu sokuyilapho ke emesevuma idlozi ukuthi ke aqhubeke ephindele kwaGobela laphana eyoqhubeka nokudla impande yabadala le abathe bafuna abadlele yona nokuyiyona impande ezokwazi ukuthi ke imbonisa izinto ayitshelwa abaphansi ukuthi ke futhi lo msamo loyo usuke ukhandwa yilelo dlozi lo awusebenzeli lelo khaya usebenzela namanye amakhaya angomakhelwane njoba uwazi ukuthi impilo yethu thina abantu izigaba ezintathu. Kukhona isigaba somndeni la khona ozalelwe khona niwumndeni obamkhulu nokho ngoba umuzobala umndeni nje kusukela kukhokho wakho kuza komkhulu wakho kuza kobaba wakho abafowenu nodadewenu lapho bese kuba khona futhi umphakathi ke ile mizi noma isigodi osakhele umphakathi wakho loyo bese kuzothi isizwe osakhele noma isizwe sokuyisizwe nje sonke jikelele ukuthi ke ngabe wena uhlobo luni, umZulu, umXhosa, uMpedi, umShangane kunenkosi yakhona ukuthi ke inkosi yamaZulu le inkosi yamaPedi le ngokuhlukahlukana kube khona nalamakhosi amancane amakhosi oswele asuke bambele inkosi enkulu asikho ke kodwa lapho sila ekuthenini ke ukwakhiwa kwemsamo le wesibili kuba nezigaba ngokwamandla ayengalingani ngokubukekela isimo kuyenzeka ukuthi ke omunye wakhelwe nje ukubheka umsamo womndeni wakhe na umphakathi wakhele omunye uthola ukuthi ke wakhela ukubheka imsamo yesizwe muzolinganisa nje kunayinyanga uthola ukuthi kuthiwa inyanga ezinkulu okusuka abantu le kude bekuzona noma izangoma ezikwazi ukushaya umhlahlo zishaya umhlahlo wesizwe sonke noma weSouth Africa yokuthi hey qaphelani kuzoba neCovid qaphelani kuza isikhonyana qaphelani kuzoba nemvula enkulu kunezikhukhula kusuke kusasebenza wona umsamo uma lo muntu esewuphuthulile umsebenzi wokuthi ke uyethwasa uyaphuthula bese ephindeselwa kubo kubikela umphakathi ngekuhlatshwa inkomo kubikela umphakathi ukuthi ke ubani useyasebenza abantu abadala usuke sezokwakha indawo ke lapho kuzothiwa khona kusesigodlweni sakhe la zothi emesebenzele khona leyo ndawo ke iyona msamo wesibili osuke okhandwe umsamo wokuqala okuwumsamo wokuqala okhethwa noma sithi umsamo wokuqala ulawulwa umuntu omdala ekhaya wesilisa ngoba mesingaqiinisekisa nje ukuthi umsamo ungwamadoda ngani na ngoba indoda ayigani ingakho kulula ukuthi ke umsamo usuke kwenye indoda uye kwenye indoda kwesithi nje kuzaliwe umkhulu la ekhaya kwawuyena ongamela umsamo wawuphatha kwafika isikhathi wadlulela kubaba umsamo naye wawuphatha wadlula wase umsamo udlulela endodaneni wawuphatha wadlula meshona undodana uzodlulela kubazukulu bakamkhulu okusho ukuthi ke umsamo uhamba ngasemadodeni lokho ke kubalula ukuthi ke ezinye izinto uyihlaziye kalula uma ukuqonda ukuthi ke umsamo uyini usebenza kanjani njengoba sisho ukuthi ke umsamo ulawulwa umuntu omdala ekhaya okusho ukuthi ngesilungu singathi i-main msamo leyo umsamo omkhulu bese kuzoba khona lo osukhandwe yilo msamo ke olawulwa umuntu omdala ekhaya sebekhande omunye ngokuyikhethela umuntu wabo kungaba umuntu osemncane kungaba umuntu wesifazane kungaba umuntu kuya ngokuthi ubani uphume wayothwasa kulelo khaya bese ke kuba umsamo loyo lo msamo ke
unikeza ama-instruction kulomsamo omkhulu, unikeza ama-command kulomsamo omkhulu. Akwengilinganise nje uma kuwukuthi bokwenza umsebenzi ekhaya, umsebenzi wenziwa uqondane nomsamo omkhulu, bese kuba ukuthi-ke umsebenzi awenziwanga ngendlela, kuthe kwenziwa umsebenzi kwakhona ogulayo, bese-ke kuyiwa kulomsamo osukhandwe yilomkhulu okuwumsamo lo obizwa ngokuthi kusesigodlweni, okunomnikazi wakhona olawulayo. Sizofika lo olawula lomsamo wesibili ashisa impepho ukuthi-ke nina bako banangu sibanibani ekhuluma kanje kanje kanje, ake ningikhanyisele ukuthi-ke inkinga ngabe kephi, bese-ke beyasho ukuthi hhayi nimbona nje ukuthi sibanibani eze ngokugula la benza umcimbi wenkomo, bakhohlwa ukuthi lo muntu abamenzelayo kukhona omunye ongaphambili owashonayo ongenzelwe, bokufuneka kuqale kuyena ngaphambi kokuba kuzokwenzelwa lo. Sebezobona lapho ukuthi awusishayisile, okusho ukuthi-ke lo msamo wesibili ukhandela ukuthi uma sishayisa kulo wokuqala sizobheka izinto kulo wesibili ukuthi-ke kushayisekephi. Into eyenza-ke ukuthi-ke ngisukume phansi-ke ngiyichaze le nto yomsamo ukuthi ihlukana kanjani bemibili. Abantu abaphuma okhalweni lalo muntu womsamo wesibili, uma eshona lo muntu wesibili kuyenzeka izinto zabo zivaleke noma zingabe isaqonda ngale ndlela ebeyikade iqonda ngayo, ngoba uzokhumbula ukuthi uma umuntu eyothwasa izinto ihamba ngendlela, kuyaba nenhlanhla uthola ukuthi kulelo khaya kunemfuyo, kuney'nkomo, iy'ngane zakhona ziphasa kahle ey'koleni, zithenga iy'moto, zibe zinhle, zibe nje ayishade ey'shadelwayo, kube mnandi kube nje. Ashone lo muntu ophethe umsamo lo wesibili, ziqaleke izinto zonakale. Ngani na? Uma kushoniwe ekhaya, ake sithi nje mhlawumbe ushonele uma wakho noma ushonele ubaba wakho, kuyafuneka ukuthi nigeza kephi? Kulo msamo wokuqala okuwumsamo omkhulu oniphetheyo okuyiwona ophathwe umuntu omdala. So kufuneka ukuthi-ke niphinde futhi nigeze, senigezela lo msamo wesibili ukuze nina, ngoba futhi izinto emenizenza nina nizenza kabili nani eningaphansi eniqhamuka kulolo khalo lwalo muntu umsamo wesibili. Okusho ukuthi uma nenza into lapha emsamo wokuqala nizoyenza nala emsamweni wesibili. Ake ngilinganise nje isibonelo. Umuntu oyisangoma usuke senemsamo emibili angithi. Uma elotsholiwe uzolotsholwa kulo msamo wokuqala, into yakhe ibikwa kulo msamo wokuqala, nalo wesibili uzobikela ukuthi usibanibani njalo siyakhokhelwa ukhokhelwa kwabani. Kufanele umkhwenyana futhi kube khona inkomo ayikhokhayo yelobolo, eselobola lo msamo wesibili ukuze ukwazi ukuthi uhambe naye lo msamo wesibili uye la kane khona sokuhlanganiswa amathonga lo muntu wesifazane nowesilisa. Ifika isishaye lapho-ke iningi lethu isishaya lapho ukuthi sinemsamo emibili kodwa izinto sizenza ngomsamo owodwa lo ophathwa umuntu omdala, so uyeke lo omunye, ngoba umuzi nomuzi uma kuvunywa idlozi kuwona leyo nto ayibisaphela, idlulela ey'zukulwaneni ngey'zukulwane kuze kube yiyo leya nkathi. Kumele-ke ukuthi siqaphele ukuthi-ke wenza itiyana uma ube ukhamba likaMancishane emsamo lapha emsamo omkhulu, lubeke futhi nala emagobongweni noma la emsamo wesibili. Okusho ukuthi izinto zenu nizoqaphela kusukela manje ukuthi senizenza kabili. Siyathokoza Zulu.